Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba uthaphilake. Mina ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ungixhase ucindezele-ke ibhathini usubscribe nje akubizi imali kumahhala nje ukhishwe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke kwenza ukwazi ukuthi-ke uthole nezinye iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje zolo ngikufakela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke ukuze ngakuphuthi lezi ndaba ongawenza-ke njengamanje ukuthi-ke ucindezele-ke ibhathini usubscribe njengamanje-ke. Udaba kulethele lona-ke namhlanje lana ngilethele-ke ividiyo-ke yomlisa-ke laphana-ke ephendula-ke omunye-ke laphana kube khulume kabi nge-M_K waveza-ke nokunye-ke laphana-ke kodwa-ke angifuni-ke mina ukuthi wezwa ngayo kuphela nje into enza nje udlala-ke ividiyo-ke uzizwele wena-ke. Mina ngicela kuwe nje ukuthi-ke masulalelile-ke le video le ungene ema-comment section ufike usho umbono wakho ukuthi wena ucabangani-ke ngalo lolu daba-ke lolu-ke masicinze nebhathini nje usubscribe nje akubizi imali kumahhala nje ukhishwe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke kwenza ukwazi ukuthi-ke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizoloku ngikufakela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke nayo-ke le video-ke awuyithokozele. Oh, wezinyane likaWosiyane. Awu ngiyayiva i-comment yakho mfowethu uthi kujahwe kukhethwe istructure bese kuyaxatshwana. You know ukuthi ngani yakwethu njengoba uthi unojahe kukhethwe istructure zomkhonto wesizwe. Wena ukumkhonto wesizwe. Iyona problem eninayo inabantu bakagogo. Ninabantu begunu. Ninake indaba zomkhonto wesizwe. Yabo manje mngani wami ngizokutshela into ongayazi ngomkhonto. Mina ngilayela inkonyeni. Ngenza le video nje namhlanje ngiyakunika le video. Mina ngiyayazi lengikhuluma ngayo. Wena ujaha uthi umkhonto uxabane. Lo xabana khona wonke amaqembu mfowethu. Wonke lamaqembu nje nawe uphethwe uHelen Zille ngoba igunu into ephethwe uHelen Zille nje nonke upresident wenu uHelen Zille. Lalela-ke mngani wami. Noma kumkhonto ngingaxatshwana kwenzeke njani. Kodwa into ofuna yazi ngomkhonto ukuthi uyakwazi. Nginama by election awuthula kwi-subregion yami okuyire inkonyeni. Ngizowawina. Akho qembu legunula elizowina la. Siyasebenza yabo nje bengifika nje manje ngibuya kosebenza. Sila kwi ground siyasebenza. Sikhohlwe yona yonke into mase kumele siyasebenza sina mfowethu. So iyeka le nto yena ukuthi nihluku naka indaba yegunu yende nixakile. Ninaka indaba omkhonto wesizwe basoxabana masebekhethe nama structures. Wajwayela kuyiqembu lakho kwigunu kuxatshwana. Cha, noma ngabe baxabene phela mfowethu kuyaxatshwana yonke indawo nje bexolwane. Ngathi nemndeni inxabana usho ukuthi ngizongaxatshwa enqembini. Xatshwana ngisho emasontweni. Hayi. Yazi ngizokhohlwa ukwenza into zenu, ngizokhohlwa ukulungisa iqembu lenu elifile. Ninaka umkhonto wesizwe. Yebo. Iyalimaza lento ukuthi ulokubuka imizi yabantu ukuthi iyaphephuka. Gcina sekuphephuka umuzi wakho ngoba wakha uboni nomphephuka ngoba uhlezi ubheke abanye. Mekusuka umoya uyabheka ukuthi iyaphephuka indlela kamakhelwane. Kanti kuzophephuka yakho ngoba neyakho kade beyibona ukuthi iyaphephuka. Manje ngingabakho bothi ugada into zabantu. Mhlonishwa ukuze ube nepeace mfowethu nje ukhululeke into zakho zihambe kahle. Phuma kwindaba zomkhonto wesizwe, naka indaba zegunu. Phuma indaba zomkhonto wesizwe. Ugada indaba zestructure, hayi yeke indaba zestructure. Yeke.